Il-Kummissarju Ewropew għas-Sajt u l-Oċeani Kostas Skadis temm iż-żjara tiegħu ta' jumejn f'pajjiżna. Lan ta' din iż-żjara kien biex tkompli tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn Malta u l-Unjoni Ewropea fis-settur tas-sajt u l-akwakultura. Il-Kummissarju Ewropew kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Agrikoltura u mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-sajt Alicia Buġejja Sajt. Il-Kummissarju żar l-Ocean Sentinel li huwa bastiment ta' sorveljanza li jaħdem fil-Mediterran u mmexxi mill-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajt. Iltaqa' ma' diversi sajjieda fi żjara fil-lokalità ta' Marsa Xlokk. Żar ukoll il-faċilitajiet tal-Aquatic Resources Malta fejn seta' jsegwi mill-qrib l-aħħar riċerka li qed titwettaq minn din l-Aġenzija fil-qasam tal-akwakultura. Għal din iż-żjara kien hemm preżenti wkoll il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi, hekk kif il-Kummissarju ra xi proġetti li qed jitwettqu mill-Aġenzija li huma kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Iż-żjara tal-Kummissarju Kadis tikkonferma pass ieħor importanti fil-kooperazzjoni kontinwa bejn Malta u l-Unjoni Ewropea u tħares lejn l-impenn sħiħ għal sajt sostenibbli. Ikkummentat mal-medja Susan Steele, id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall kontroll tas-sajt. We've been working with the Maltese authorities. We're extremely proud of our relationship with the Maltese authorities and of the really strong communication that we have. We work really closely with the inspectors when they're here on the vessel and when they come to our coordination centre in Vigo. They bring a really high level of professionalism and dedication to the job. And it's been a wonderful working relationship that we can see here in Malta, and that is an example for how the working relationship should be. Il-Kap Eżekuttiv ta' Fisheries Malta Frank Fabri saħaq kif permezz ta' żjarat li saru, il-Kummissarju seta' konkretament jara l-ħidma ta' Malta f'dan is-settur. U allura żorna 4 mill-faċilitajiet li għandna, 2 minnhom proġetti kofinanzjati minn fondi Ewropej u bekk il-Kummissarju u t-tim tiegħu seta' jara il-progress illi Malta qiegħda tikseb fis-settur tar-riċerka f'dan il-qasam partikolari.